Haj, u okviru BiH Human organizacije još jedna humanitarna žurka. Ovog puta za školu 11. oktobar, a pola 19 časova čekamo vas. Ćao, moje ime je Aleksandar Niković, autor Pozitivnih vibracija. Pozivam vas na umetničko večer, umetničko druženje u subotu od 19 časova, kafe bar Pomoć. Čekamo vas. Ja sam Sanja Borčić, autorka knjige Savršeno nesavršeni i pisanje je moja strast. Tu sam da to s vama podelimo u subotu u 19 časova u klubu Apollo, gde ćemo zajedno pokušati da podelimo pozitivne vibracije. Zovem se Miljana Stefanović, sebe bih opisala kao nekog ko je zavistan od muzike, kafe i smeha. Također bih dodala da sebe smatram osobom koja je uspela da sve svoje ljubavi pretoči u jedno, a to je da radim ono što volim i da volim ono što radim. Aleksandar Đorđević se zovem, sve su rekli pre mene, ja samo još pozovem, znači dođite, ispoštite nas i to je to.